Dostlar, selam. Sizin bilen min qabattan Lisnaya. Artistlar Sabantuyda neçe sumga jırlay. İkinci өлüş. Gittik. Birinci artist ol Firdus Timayev. Святая святых. Шалтыратабыз. Alo. Alo Firdus, selam. Evet. Neçe halleriniz? Evet. Kim alo? Олеся Лесная. Это sizin numarını yazıp koyduğunuzun perişi. Biz mында, bir video çıkarıyoruz. Değil mi? Artistlar Sabantuylarda neçe sumga jırlay. İyi kavuzu çırgata seni bu perişi sözüne kalkıyorsun. Anladım ben de böyle. Kızayım. Jırlayım ben tesnik. 500'ge de jırlayım, 1 milyonga da jırlayım. Akşam verseler отказ vermeyeyim. Beğenip koyam. Потому что benim var koya жіберге. Не отмазываться сидеть отырмаймын мен теге. Менің потому что группада анда 21 кіші сәлемсіз просто бәйе бар. Бәйені білем, һәм шушы бәйремде құйылған ішіне де істей аламын. Рахмет. Тамашашыны көтеріп, Бастырып отырған жерінен концерттағы кебек еме. Ладно, Фирдус, рахмат яме, давай, пока. Давай yüzüge, давай пока. Келесі артист ол Наиль Табанаков. Білеміз, 1 миллион алам екен. Nail abi selam. Selam. Sen maşın astında mı? Nerse bu yıl kupma alasın? Sen Sabantuylar kaçıp çıkıran bir şey sırazdın mı? Anı katletege 400 bin avarga yana bir kişi bilmeyi yani. Nişe bindi? Sorasan. Помню, alıp barıran intervyen yansı, получается где-то 60-80. Nişe soruyu bilip sorasan birirler может? Kızlardan sorasan bulayım, soruyu bilip. Sen halkka yakın beyt. Beyeleri de halknıkı. Çağıra kurmayın bu ayıbın, değil mi? Черный список катаға сушты. Давай тогда. Давай, газель ждет андай, Да. Келесі артист біздің Ришат Фазлыахметов. Һәм біз аны шалтыратабыз тормыш иптәшіне, Татишкаға. Да, приветики. Алло, Татишка, привет. Под ключ 350-400. Міне, Татишка, номерін бермей Ришатның. Күнләшә міне. Миңа Ришат керек ми? Отмазалась, что ли? Вот члештик. Ладно, рахмат бик зор. Рамиль Шарапов, он же Шарапжан. Шалтыратабыз. Күкірегіме қойып. Алло! Да. Неше сумға жырлайсың биыл Сабантуйларда? Мына акша сырбаша сарар, связь югала мен сразу. Йөрәк сыксы китә, Әйе, сыксы китә. 1 килограмм макаронга китереп йөрим инде мен. Bir тапкыр тачкада үйлендірселер, вообще 2 Сабантуйны бушка шығаламан. Рамиль Шарапов командасын жиіп барса, где-то болашақ 170 170-180. А что так мало? Yıldan yıl өз шамаңны біліп, бәйе ортайынды, менде 500-600 куялам. Я отыралам өзімні кізгіден қорап. Яра тогда. Чмоки-поки. Мына шмокisi бар, покisi yok. Давай пока. Келесі артистлар жырлы ғаилә Зинера һәм Ризат Рамазановлар. Шалтыратабыз. Алейся, сәлем. Алло, исәнмесез? Бүтінгізге шудесе қызық еме. Енді. Неше гәжет, неше журнал дегендей, ақша дегенсің вообще қозғатырға ярамын. Ну, сіз, наверное, 150-200 дыр деп ойлаймын. Міне шулай дұрыс. Аманды біле бүтін музыкант бар. Қой, сен анда қалмайда бит енді. Трусиклықта қалмай. Тишарт алғанда бізден де көбірек бейрештер бар да енді. Бейлер вообще үсе міне, как на дрожжах. Давай, исән саулар. Һәм дуслар, соңғы артист, Татарстанның халық артисты Зәйнәп апа Фәрхетдинова. Алло. Алло, Зәйнәп апа, исәнмесез? Хәерле көннәр. Экстравагантный инде сұраулар. Әйе, менә быел ничә сумга җырлыйсыз икән? Күпме бирәләр шуңарга бара? Чынлап. Да. Үзләре әйтәләр, Зәйнәп апа, шуның кадәр сумга килеп җырлыйсызмы? Җырлыйм. Менә бәяләр 400-дән башлана. Булсын, кем ничек тели шулай җырлый. Беренчедән мин инде сәхнәдә беренче көн генә түгел, минем бушка барып эшләгән урыннарым да бик күп. Шуңа күрә мин ничек әйтәләр шулай. Миңа ничек бәя бирәләр? Менә мин шулай җырлыйм. Була шундый ситуациялар, акчаның бик кирәк вакыты. Аллага шөкер. Күпме бирәләр менә шуның белән канәгать булып без иҗат итәбез. Ярый, сау булыгыз. Ничек сезгә артистларның быелгы Сабантуйлардагы прайсы? Комментарийларда языгыз.